Kakat pratarik jong ukola lengkot arajar arpon driu. Ganlong kasngi sa kan mau shi junom ya kabalang shnong tham bahap apo kajimpe jingkmi jong ka parish nong po. Namar hagate kasngi wo Archbishop jong ka Shillong Archdiocese Most Reverend Archbishop Victor Lindo. Ula kerku ya kaying menit mai jong kate kabalang shnong da kajing sakhi jong u Father Peter u parish priest u Father Raphael Mayong ki sister ki katekis ki rang ba balang pada ki spak ngut ki pat jong blay ki bahap hagate ki parish la pen pu pen ping chu shu ya kate kesngi hala ka jing don rengkat jong uba Meral Bonds im u bedai u MLA jong kate ka thain pat ikong rona khumdei EMDC jong kate ka jaka ya kate ki ying mane batmai la IT ha ka jinya da jong u Petrus bokhuj chua ban kerku ya kate ki ying mane la pli ya ka da ka jing ot ribon basa sedang ya kajing kerku ya kajing mane do Archbishop bad do Father Peter bad sabut ya kajing pen menta ya kemas bakhuj ha kasneng ka krau ha kate kasngi u Archbishop ula kerpat ikipat rungej banlong kisaki yau trai Jesu kumbal ale do Yohanes nong pen baptis u Archbishop ula sot ya kasneng ka krau jung u na kajing pule jong ka liturgi tin ublay Ula ban cucu dah kebakran sapang uyo anis bau dei unong pen baptis yau Jesu udei mau ubayu i nungkong ika Trinity hakasngi pen baptis yau Jesu hakawa Jordan uyo anis ulalong ubasya skor bad u Archbishop ula kendui kipat irungej ban long kum uyo anis ban sya skor ya ublay cucu u Archbishop ula kren sapang uyo anis bau lalong unong kdau sapang kajing long lang brod jong Jesu ulang brod ubadei ulang kenya bansait ekipop jong kibriu hapa pai si kipat irungej u Archbishop ulaong ngidei penlong kinong kedo yakimen kipara jungi yau Jesu pat ban pai si u man kapor namar u Jesu juthaj ban map ekipop jongi ulaong chua ban penkut yakasneng ka krau u Archbishop ulakular ban duai na kabenta kipat irungej bakin long boro-bor ki Kristan ki ba ig yo play but iwe ya iwe Piasnau gospel mas benar na gospel Yohanes bakren hiru cepang Yohanes nang penbaptis uni u prophet ulang bakrau namar ulawan shua utrai ban bakre ekanenti jong utrai dei u uba ulang penbaptis mai Jesu kawajarkan Dei mau yo ima yo i ka Trinity bakut hakasi bayo baptisma rai bersih bakut bahya ralot yang Jesu rai yo kasur yang play pakon uni kuat baye janga syash ko ju hakati ya ni jami i syash ko ba body play ya berbuat galenti utrai mentang sifat habagat bau dangi ya yati iwan gun kipriu hak tau Yohanes lakedau ya kipriu de bom hak kami ukun lam bron chu blay ubakin do ya kipop ka perthei ke Yohanes kipa bau Yohanes utipa bau blay Jesu udai non kit rendang barendang ya kipop kesan cemi kipriu
Lakon u lambrot. Hak jutang ka Bible lambrot ka baru jingkinya. Jingkinya masaya ki pop kesan. Nadu jutang barem bateter. Latip ba u lambrot dai tau lankinya masai pop. Nan paristerer. Syah banyak ka jilai lut. Lapan yap ikut lambrot. Masai kuat yaki. Banai lut yang pop kesan jinglang merau. Mendapat Yohanes roh kedau hakmi ukon lambrot jumblai bakin noi hipop kepercay perangiskan biye ujisu nagon udai unong penem unong sing spa cengi udai play cengi baye cengi bama paisle cengi kenau udai uta unong kit nong ba yang kapop kesang cengi baro hagamas cengi man la kapot jaban penyang jisu yon hakmi pulang berat jumblai bakin noi hipop kepercay balai jisu hakit perbor nama gile tilongpok iyo ay kacimap di isnay jumblai man kapor bagi sim betakan yang makot hakajim pediang jisu ban kedeu jisu upathai ban maaf yangi jisu upathai ban kit ikapop kesang cengi ki beliau percay nama kata ya kiat Bangkit berba yang kipop kesang jauh percaya. Kalau Yohanes yang sakhi ya kani, yang iru kokon kestan biye perlok perjor bero, kajing don jengya percaya ban yang sakhi yau play, bau ye yang ni, bau long nong penem, unong sespa, unong kit nong ba yang kipop kesang cengi. Kumbau Yohanes long. Ulayang sakhi hakmi kunang berat jumblai bakin noi ke pop percaya. Jongiru nyai om ni kata kacik khot jumblai yang ni hang ni balong Kristan nang bud Jisu ban yang sakhi yau blai dak nyai how try Jisu lalai plan ke nyai cengi balo ke nyai jikam cengi ke burong ke go cengi kan sa cengi kan kedau bangi dei ki jauh blai Ngadwai, ublay kadra lungkarku, yang di paro hamnam kali Islam araja apun riu. Doin pan ublay kadra lungkarku, yang di paro yang kali kasong umtam, yang di lindok keruniam cengi, nong kemat cengi, bagi nong sang sedong barok kali ketai berkuwai, hinkiu irat, kamda badlong kibapa, badlong baik belai, bagi paramangi. Don't try Yesus lungkarku yang ni. Kami benar kepada setiap nesai dan tajengi yang pastor berkuat, bikin berkuat pada kamdam Petrus berkuat. Yang kali kayu menilai namu Petrus berkuat.